kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Banang pentulun susu ya kajingadai hapdeng jongki lai tali kiraj kibala yulumlang hakawai ka kenhuon kabla tip kum ka nongtulu mathan marmain development forum kidukhat jongani kenhuon kibadai kinong ilam snong hapo kajingalam jongba Arnold Singkli ubadi presiden menta kasngi kilapoi hakawai ka school kabadan hakasnong umsyaken ya kabla tip kum ka umsyaken Christian Upper Primary School mathan nakabenta bansenyang syakani ka school da kiben kides bat kimie nakabenta ba ka school kan yo penonkam. Lapan kedua bakani kajing lej no senyang kani kenhon da kitiar gitar syakati ka school kadai hadian baki nong ilam na kani karaj kibadai gidukhat jong katika NMM Development Forum kila wanra bat pensngau syakani kenhon bat marmar kila lej ban ai haswa ke exam final jong ki kena haba ajing keren nakalian kinong hingkai kila penpau bahaman badan ki exam ki kena school ringkat kinong hingkai ki juhab ban mi social work shwa na kabenta ban repair ya ki ben bat kidas na kabenta kajing tho exam kani kajing yarap jong kani kenhun ka along kajing kerku ka bakrau ya ka school bat kamtam ya ki kena school la arban kedau bakani kajing dai yarap jong ka NMM Development Forum ka dairu hakasngi kerpang ki kena ya ka bala tip kum ka children's day ya ka bala araki hakari borok wei uba Arnold Singkli haba ajing keren hakajing elang ka bala pelong hakani kasngi haswaban IT ya kita kajing yarap ulong bakum bala pelong ya kani kenhun na ka benta kajing bet ya biang jong ka than kan yale ru ban kentiu ya karoi kepar bat bu thong ru ban senyang kat bakot kebuit kebor syaki badon kam jingaram untuk nongpulu mathan bat marmain development forum da kamensim ka jisukmen ka no siang ya ka school ka ibor bari juga te nagalang jonga nga IT slon sya ka school ka jongpi ka umsyaken Christian Upper Primary School te kini ki mar bana kalian jongka ka forum ka IT shudi kini bat kiben kidas IT shudi nagalang jongi kumne in IT na shudi ka pibon kam bat sumar ba IT pedang IT la dai dai bari kule shibun untuk cici itu bat kami sim jogging dari barlong nangmi ngan tiu sya diwan sya dan nadiwan dan sya nampo sya shilong nata kawanra kaburo hafo shilong katau ya kayin gasem kari karai kejuna pidi godon acara thong emer mat thok bigita lukai em thok berbi muta wa arbima wa am te tres tom ya minon snap ini cisden ini ipa ya snap ya cisden kinong hikai gejopi bele jumbo al kot pule bhagi kot islam jopi matal exam jopi anwal exam kala dei ka pore thi bopi bekre ba ya ka exam jopi bopi yo lo kinong jo don thong bopi wan nong gong bai ha bo thong jopi wa ailan ba ka jinjai tu wa ailan ba kiwi kinwan kanai ai ka thong jopi kan ni shkuma na bata kalawai ke jompi kampa bai ta bata kalawai jom ka chnong ka thau kari ke jat ke jompi banga la panong bangi nakaliang kibadon hane poran mathan mentak la tamsam full name la panong la da celebrate ya golden jubilee lalong kum ba ngim tip pakadon ke school lalong kum bangi la klep amdei bangi klep dre bangi don kabor ngim don ye banle
ban le nam ta jengka tendri kene ka forum kalwan syakmat baladangan nom bakala de maka ka sedang di ban kade maka ka benengkong ka ai kene ki nyara ladang bakala syuki bagi ki mit mo ki mit arpeli bat ki sa patai sibit nakan mau kapor ka bangit ngalik pan skim na MDC mau ti menchua ngam kier kerten something like Chapo District Council iterwai ngatang ka we gedes but we ben something like ngalik lang bagi lok jangan por we sedang we school nting pongkrok andal put something like iterwai ngatang ka we gedes but ka we ka ben ban shim romlong ban nom shim romlong ke jilut nong di Henry nakaliang jong ka MC juga di school ngatrai kan umpan malapan gama kadang jeans bun jong ka forum terkebelai sebun ya kadang jeans bun ke jengpi kata ke jilek babha ke jengpi kan perto la syai la jeans ban akan mau diang ya ka jingkren ke paman kapor ke bawe restart wong kumne lada pikwa ban yo nong khap kloi thung dau jhor batang sibnai ba mi mentah bat arbanai hadin layo balada pikwa ban yo kham slem sposnem thung dau dim mo ende lada pikwa shijin im sarai gini gi khna kelong kalawe ba phanai chokhi mo khna ngaro ngawan school lagane ka school nyimdon kitin nyimdon kumbalong bapingim don ladang yak we brio laki kenika yung school nomor ba la sisna dari interpal tengaru ngong yepi kena school kini bapi menta kiwan ban snulem bakwan penbha na kabenta jempi mo tengange ba leng ba ke ai ke jempi kan lok jingker khu yepi hakapor ka banging le school ngap yang fashion kamlong kumbalong bapi Hendai ai mu ya blay ba omdei tak mangang si babun nakatong kathan jingi gede-gede ka kani gede ke slem ai jihikai lalong kum utuk let ba apot bet mo khot bet tang shula la terkemom pi tang shula terkemom la perchang pi ban khot ban penpai ban penet yu tengiro sipun di long shwa ki jumpi men shwa hagan ita school one ki ni bat kilalong ki nong hikai kilalong ki wei ki obsar prepare kum ki nong hikai ki ba ki jongi da mensim ka jing da mensim ka jing sokya ka jing suki ka ba kum ki nong kitkam bat kum ki nong krei lane kum ki khot jong ka forum ila persyang na kabenta kumbadon haka syatri jong kakerdeng development forum kumta na kaliang jongi lah haki kandiat sedem ti bengile persyang ban penyak ya kane ka forum yelio ilak katukat ni na kabenta ban ai ke syakri na kata gedong bat kathai ke jongi dan kandiat benai ya dan yo penlong ya gawe ke program ke bakam he hangti hamden dak bagi ya don di pajba jong gadong berkatan bejengi bat ngila hangturu ngila aya kata kaya jisekri na bentau pajba jong ka area hamden bat hagaju kupur ngasneu ban penpau bagi ni ki baro yiyok yaki nong trei jongi ki basim ya kapur nak benta ban perkhat lane ban thau ki bukilat hari ni dei ban konra ya ka development hagino bino ki jaga ki ba idang la e kat bardon kabut kabur ki hamne nagaliang jong forum kangi lasnil ku bat ngilatip bagane ke school kepada yang pok jonggaras matan galong tang kewe kumta kerbang nagaliang jongga forum yang dalak sipun kita dibut kilat lane igor i bakam he bagiarap na benda gane ke school
idon hang ne kita jing ai iba tang atli kimik bat kato katne giben bat kides ti kita kilong kidak kisin kiba nagaliang ka forum kadon ban penpau kene kapot bat kadon ru ka jingmut nag banta ban kentiu pihak ka jinang din start habi dei bat kene ka school kumno bikin biang iben kisuki berkimik kata teter gede ki badan kam nag banta bagian kelut agaknya dei bat ka jakasyong kenang bagian la ban air ni kai ko paham bat ikna school ru video ya kata ka jaga babiang bagi la ban sim ya ke ke ba kum gini kai di ai nag banta ke kai jongki ti hakane ko pot nagaliang ko jonga ngapen pau ya ke baru kabar nagaliang ka forum di kat banga suku bat kat ka bangai de don lang hakane ka syatri jong ki likely ki right ki ba ngir persiang ban ya lengpa jong kene kelti ki thau ki but kilat nag benta kumno bingungan rak kita jintre kajiya trelang jong barok pilai teli dirat Hagabasang kajingot jongi galong hapang ibu ya kena ka forum developments bantuai kam na tan na benta kam ka bahar kamu ple ka penuri penurang ka penyepat ka penyepra ka bale ya kam ki balusya ya bomno kapelan jong kena ka forum jong ini gelai teli dirat kamu bansna ya ki kenja developments dan penroy penpar apa jang gelai teli dirat kulai sibun sia jangu boleh bestat upeni yang breu ban perkat ya kan benta naswa ya ka ikong bendas im ilek dan syatun hampir selong nila dan syua ini habis berkat bawa Arnold Sangli ubare orang yalam ini dende mengilek yang ada komiti syua ini yang ada komiti yang ada berkat boy pada kong kalon lai long ki briu ki basta ne ke bomsta ini ay dari suri bagi persyang berwad yang dicista dari Indonesia kata kamu kalong balang yang ini bagi nak lai tadi kira kita orang kajing japer jemput nagaliang jengi likoloi banirap yaki bagi manusia pun muda Prem yang gerak itu dulu, rangatan berkeran mana? Tidak bertong sipar. Kebetulan apa? Kajing kuah, kajing ni gelong. Mawat ngelong di beduk di besuk, di besian kelanat kerdoi. Niat relang kumbang ngelong. Ndak kajing tip kebarit. Ki jinjau ki ki barit, ki pendong kerau. Harui pak kapal. Siosi penjatuh apa yang dipilih lok bagi. Kau kinong tray besiam ya bagi kepli. Aman nak kidong. Kumbang ya siau mata mereka ketin kepala keren. Dal mangro jangkara macam. Iba rojis malu. Upo badai para bagi dia jangkara. Siam yang ini kebentar. Berai yang dijikran kan kedua. Hendai kapasiusi kalau mental asal profesional PRI kena school kerukune. Bomdan kinong yalam, bomdan kinong IT, bomdan bapek mar. Kecil tempat haknya kapor kalau kumba PRI penpai kamak sahisin. Ban pengklan lem ya kakejak kebetulan kejomi kinong matang. Lenggan lagi ke forum jelas digerak. Menyebar skam ya kan. Maka skor jadi hande kan long kebakaran. Dia yang berkata akan kupur. Nasngau berlong rok kum iwe imemorong dom diberi.
ide impression barit jompi ke office jomi man ay ka cingarap ka walang katak ka walang siapa sasin na tempatman baliharap ka pila om manta hagino gina kipor ka pila na office jompi ka developments ban penio ini ka for school ni dan apa yang jadi crowd bani yang lagi jom hijab ban kot siapa bat bani harap ru ini man operat siaga ke school nagawi ke kerdan siaga lepa Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru wei ar nyau lai